Ya ile ma fo i ma fa alo i te Tauai o te o folo fa ma fa jalo fa ma. Pa tuli manju lo tau pa ia malo tau ma malu Samoa ile nei vanga o le afiafi ina ua fa minuti o te nei le July 5 ile tau tua fa wa walau Blue TV. Ai me se fo i ole programa o le tau te ia e male manuia faivo si o tanto wantu no. Ile nei fo ia so. So lulu nei o le masina lo na fa fo i ole nei tu sanga po abrila. Luafe lua se folu ma le tolu. Ia ile whaasongo au ma le antu folansa, sa mo o le antu nupele, au te o folofa ma o wha talofa, ma wha whailoa i wha pitoa antu, i lau wha sausonga i le nei vaenga o le afi. Ia eme se fo i o lau whita i tūnga, vaenga fo i o lo e sa ili malo, ia awa fo i le tautuaina o ainga, o nuu o e kalisia, o le antu nuu, eme se fo i o whainga malo, wha talofa ma wha whailoa i antu, o sa moa lava ia, o le ainga, e ia fo i tala tautonga e tala tofi si o tātou turo ia o le tātou sāvalinga fo i ma le tautua e whai pēa ia e wha asili a mea umai le anga le leo lo tātou ma te sili le langi tu launa lao tau sā wha le whainga malo ia o ma malu fo i ma pa ia sau ngā tā wha le anturo ia e matua le tuu i ma malu wha le tala le lei ia awa o tamana tofi e whea ngai ma Samoa e au fo i ai wha alupenga o te wha talofa ma o wo fo lofa ia ma fa fele ia tule nei vanga o le afiafi o mai oe e le nei vanga ia me se fo o la u mai mo fa fonga po fela fo i o le tafa o le nei lano langi tuli manu e fa o lo e fa o pe ai ma fa tuna paulia ia ma fa fale le malu i o le tala le lei tala fa auto ia ma e ngalu e puno wa ia awamnu wi o Samoa awamnu wi o ainga o le atunu ia me se fo i o e kalesia malo fai o le faiva. Malo le fato toa le lilo mayava e peo le tala e fai le laulua a vasiliena. Fa taisa ili malo e le fai ngofie. Ia ai mai se fo i o le motu ai ma le taula. Iyo e mana ia le upu. Iyo e ai mai se fo i o lo fa anu e se ai. Ia ona o le tautua. Awa e mafua ona tanto motu ma le taula pe tu ua fo i ainga o wo mai masani mai pele. Mua sa ili ngā lumana ia tunu i fafo po sa ili ngā manuia. Lua o vala aulia ma vala aunga ma tūlanga o ngā luenga. Tō finga fo i o rua pale ai ro tātou utunu ue le ngā tō finga whaale malo o nisi ua mawhaia o nā au tō wa antu ia tunu i fafo ona o tō finga whaale tala leima tūlanga fo i lo lātou vala auina. Ia o nisi fo i ona o tūlanga o whainga malolonga ai me se fo i o tā whaunga. Ma o lela fo o tātou iei le vaitau. Wa toe tatala ato atoa ia nono tanga mai wha mai sa lofia ai ro tātou lalo langi atoa e aufia ai ma Samoa ma o te roa ia Amerika Australia. Wha awhitai le anga le leo le tua. O le ala po le ala vari tūlanga fo i lele o le e te mafuta mai ai po le ale situation. Pero wha Peritania po le ale tūlanga o lo iei oe. Ka whao mai, ka whao aku. Po le ua malanga mai e sa ili manuia manofo tū mau. Ia polo o auto va mai ono ni fuanga mani fa la velavi wa kasi fo dingi me o kubungi ale ai ani me tutupu mani fa la velavi ia ele ma fai fo ono tanto feta ia imo tanto fe sopo imo tanto fe sota ai vi ia le nga lo fo le tua awa o yo le tua fo longa o yo le tua e tua va no ia o le si fo i kaimi e pe i fa ngalu ele fakir ngi so i fuanga o le si kaimi e pei ua ka vai se i kukele. Ia, fuanga fo ngari ko kupu mai. E pei e faa malu mai o se o tele. To titi ale ma fai ele so i fu ona fai. Ai faa fetai a o i le tua. A wa o ia fo i o le tua o le malosi. O ia o le tua o le ola faa fo wina. Faa fetai ai la o le fo o mawhai ono tātou toi murumuru o foe. Ia mo tātou a le anga faa tautai o le vasa. Ile nei vanga o le afiafi. Wo to sira mai lunga pe au nganu le e ala i awala so tainga ya tau mo fai fo i longo pu li mo tanto fasoa ya me se fo yo ni tala to mai Samoa manesi o vaenga wo lofia i lo tato turu wa me se fo yo Samoa i so se tafa fa ta lo fa mo fo lo fantu se taimi o fe mai fo i se fa fe lo i mo tato fa malo i oi i lunga ya to uma wo ma upa anga mai ale nei fo ya unanga o e fili ia tātou te vaiva fatasi ana tua fo ia sia e mawai i kama fo i lea le au fai isu e to te lea ni se fie fai proklame me o isu
ia fo le tu ai ngatu langa la isu fo e uma e wa misai lu ngari ia ai ni fa fi tau di tau te tala no ai ia fa fi tau di awale anga i lu mo manu ia lu tele ele ngata fo i Samoa ia ai mo tatou fo ia tunu i fa fo lo ai tau malele ia po lo o fa ia le tautua ai ta o le tautua matalilo ia tunu fo i fa fa talo fa mo fo lo fa tu ai se o fa mo ke fa fe lo ai ina ia wo fa fe au po na ia wo ta ma fa fe ngainga ia ale ta fe fo yo tau suafa ia wala ve ia le tau nginga o tau wa fa lu penga o tau fa fe ngainga tau ilangi fa mai le tele o mau fo ele tunu ina o tau nu le tala le lei ile tasi valu tolu o i matangi u fe ngai male anta fa mai le male le nga mali toa mai no po Samoa ia o kama ia o le au tau fa fe ngai o tama fa sau o le au tau fa fe ngai fa sau o le langi lau ki faia nga luenga o le fina ngalo le tu iyo fa mai la o kama foi la ia o le afa au ia no wingo le nantala no winga ya tangia mai le sau noanga le susunga le mali toa o le na tau to ai tau nu ia le lu ai tala le lei fa tau nu ina ile male le ngar kenge sala fai foi lo nga fa ku e tangia mai la u fa ke risiano ina le to fa ma le susunga pa u le male le nga fa mai fa au i ka mai ia le la u ta to si ala fia i lava le ni taimi o folo fa fa talo fatu fa tai la to tatalo le nga o Samoa o manu fa ai fo mai langi o manu wia lava fa ai fo mai langi e a fo mai ia ila to talo sanga e mai se fo yo ana popongi la ngai ngore upu ia a wase manuia o Samoa mo tael fa so lo fa talo fa tamama tina ma tutua ia so yo ula kiki au fa longo ngai ai ka kalonga yo mako grandfathers grandmothers e ai ngolo tamama ai ngolo tinama e fo ia ma tutua sa ta umatua inai au kala kiki e ono la ko karusanga upu ia fa manuia fo tamama tina ma tutua talo si e ano upu ro karusia o ka fala ngoro wala isa fala manga yo le fai ele mafai ona ngalo ila ndo talo sanga a talo fala mau folo fantu tamama tina ma tu bolo proclame fie fo tamama tina ma tu a fai o le fato e to ai tonu o mai ia o te ronei o ele tamama tu ma le tina ma tu ma lo malanga manuia e lo la to ile e ma lo la to ile tai o lo le fu mai ma lo sa e to mai ngantai e ma lo le malanga manuia vi ia le anga le leo le tu a fa pe foi la o tangata matua po e tama matua o le ke malanga aku i fa fo tu ni usile nei i Australia malanga i Samoa malanga i Amerika po Hawaii po fe la vale tu no o le mfo no maua ma lo fo ile malanga manuia fa aftai ile tu sa tai fo la wi lo to so fu mar mato wol ia o le whakaro wharanga. Ia se o uri mai rungo le tātou wa o penga ta whailangi a meisi fo. Se i whaisinga o whakaro whamala o whamalo. Whaptai atu atu o tau malawa. Le sunga le li whaipole. Ia o le meni stalango lango fo ia meisi fo i o le tu malo vaisingano. Whaptai tele lava. E le mafutanga fo ia i lau whautautanga ni wava. Eti po fata eti malolo. E le nei vanga le fiafia me se fo le fale tua po le tausi. Lo fionga ile le ministala ngolango po lo fionga fo le soima malu fa tei mafuta mai ioi. Anga e alakua i Samoa. Ka ungu ui fale olo. A fa pela le kuli le va moi. E oso le pasi asau. Paro masinga uka mai mo ingi vo ilele. Ai e fai supakako. Fangu mai oe pe a fa peolela o kua. Atalo fatu le vanga la fiafi toa pe na ya atalo fatu me se vose uso ya fono male kwa banks crew awe terwes e uma va lo atu le si vai ngole tanto por kalami ai me se o le concept mata utia le ole anta pe na ile kwa banks me la ka o kwa banks ma mau kwa ele vanga la fiafi Henry Valley ko fa tai ma to me vanga la fiafi me se tu po la fali ma le to fo i ma tanga to fa ya le va o to le Faftai mai me se vole fionga ya maiava. Fo malo suisala on fia le mafuta po fo le vanga le via fio fo fatu faftai etu mafutanga. Taupea, watching from Seattle, Washington, o fo fatu asiata ai me se fo ila o Maria Wilfred. Le mafuta mo le vanga le via fi. Fata lo fa to fo il to fine anga Yuli le usa. Daniel Ki. Mafuta mai au se Talia o mai o el fretua le kopo ma sunga le kopo. Lo fa tele ajo me se fo el no fo alo mo to uma fo.
o lo mafuta mai ina Australia le whakaroina fo'i ia le whaatalofa i le whionga ia whanoti levi tavui le mafu arona le mafuta mai fo'i rungo le poro kalame whaapta ia juola whatu fo'i ia i le tātou tina matua ia le whionga le valasi le tina matua li malau ngasu tavui i le neivanga o le viafi mautou ma fo'i mafuta mai me le pone Australia ataro fa fionga lupe matasila le sa io le mafuta mai fea le mafuta mai fea manu kau cinema io se vai longo winga o la maka ile ka kifanga ale foi on le prokala mele live ia vai si le leo i le leo ngai aru kifanga ataro fa mo follow fan tu le man wi fo ile matamata ino ya ma aver fanga afta ia fo wala ngole tu wali ia onga o tau fo le whanau o tau mantua ave le whanau i whakafaunga i kamiki. Ko ke karie fo i umaringa i vai aso ngā o le fola i whangau ai le tau nu. Oi nisi, ta milo ai, seo vai, le mafuta pai fo le vanga le fiafi i ngai Anchorage i Alaska fata lofa mo folo fantu i ante auto ngata i leo songa ya pepeli ma lo so i forma wia le mafuta mai na i America ya me se vai la ya saunoa a suenga ta lofa ya po lo fionga de va fuanga fa malo lava ya le mai mo mai le vanga o le afiafi ya era ngata i lea o le fionga ya muripola lai le mafuta mai fo i le vanga le fiafi to fine ya tau eu io ke lo fai TikTok muale sava ile wa yai nei ya lo fa fo isho tina ya mele a se fo tu malava le usa matiu mo tole mafuta mai na a se fo ila o le tau sala matiu supermarket ya se fo iso se unanga na Peter santo baitea ya le wa ya wa fa saulunga le si poro keki ke le tofa ya lia kalapu o le kako vai ki la pia. Ioi. Mai ka mai ki o le kipa ula le mor ki la pia mai kai. Au mai mai kai ave whaka ele uka le vau. Maka ukia. O wholofa whatalo vantu. Tom wiki, ia, le tō whina ia moana, ma le tau tonga. Le mafuta mai le rivanga o le fiafi whatalofa mo wholofantu. Ia, mi se fo se uso ia whatau waa wha manu. Man nei tele tanto talo ioi. Se su matala wa au le Tasi Market le fo o mai ai. Ia fu fa ele leanga mai i le tu malo pito i te le lava ya Samoa. Le tu malo fale ali. Iyo. Le la o to ai tonu. Kano langa mai e sunga ia fa tau waa. Ia me siona ainga ia me se fo yo la dou o lo lima ina le nei ya fu fa ele leanga mai le tu malo fale ali se e kofo la ia e te maua i le Tasi Market. Lea ua whata wina. Ia le tātou talo felesi lea ua taunu mai. Ese tau ngofia mo oe mo o tau le mafuta mai nai West Auckland. Ia e mai se fu o South Whapea East. Sui tenari, abale le fiafi o folo fan whatalo fatu. Le mafuta mai nai vailoa. Ioe. Mafuta atu sio mantou ainga i vailoa fleanta. Oka ia le nā. E masangi anga ulaku mo wafe ngai fale moanga ngai vai ro fale. La foi de ngor fale moa. Na eu ta fale vanga foi sai le West End ya so ya. Se wanga le ko ke pese KFC au ke faila ukal. Kasi se moa ri ke si la fia li ele le vanga le fia o tole ma futa mai nai fale anta ma no utu taulanga. Mang ko se sire ngor fale moanga ka u mai ngor tatu ko mengi mangalo ya ora ngor KFC ale lo ma fo ai sili yakula le la popo o moanga i lor KFC alta lo fala mo folo va ni klemalu mai se foi o so i foa si ko tilani tofa le mafuta mai foi le vanga na fiafi lo fatu so mai se foi ma futanga ia ale ngata leo merita vai poa le mafuta mai sini au Italia Herbie Duala tamalangi le mafuta mai foi California ese manga yo le foi swafa to tupu tonu so that there you go thank you sweet Tenari DMC wa e kau sami se moa le DMC au ke fai aku la ukala e fai apu ke kau fefe so le pinga mai e ke kere aku tu lo fa fonga mo samu e ke kere aku vai o mo i kama ya langa o size 2
Ola o langi mo. Ia le na DMC. A talo fo matu fo ia te o tau o loo a ngā lulue ma tau tua mai ia unanga tonu si tātou tonu i Samoa. Josh Bele. A tai ma fo mai. Nei va ka le fiafi ma se fo i le sunga ia solo 40 le vau salu po salu Maota le mafu ka mi fo nei va ka le fiafi. Ia me se fo yo fale pau yo sefa o papo. Ma le tau fo i mafutanga. Nina ilo le kisone. Alo fantu na ya tau na mafuta mai nai melepone au Italia. Lungo le tanto YouTube channel o te fia fatalo fa ja Amelia fa moana. Ya me se foi la o manuia malelangi e mama o ile ai nei o fa malo si o to fine Amelia. Mary to lua ma le tau foi mafutanga me se foi songa no au sala robati fa tai mafuta mai. Willy sua ya me se foi o ti faitele le mafuta mai na melepone au Italia. Fui ava manu taito ma tau foi mafutanga sunga ya aleki ma to uma le fangalo ina foi ya le uso sunga tuisa mau fatata mati le lua ya me se foi la o le tausi ya te sisi ya bale no falo o folo fa ma o fa ata lo fanju ile nei vanga o le afiafi falu te falani ngasiata malo la mafuta mai ile nei vanga o le afiafi ia nga ko ngwa le wasa ngwa mai ko finga ya nga yudi o ke lo kasi le ngai fia e tau sami i nga DMC pe amalanga ku Samoa ia e saule ala ngole mo okay makau kia uyo le au fa solo le tanto fa talo fa ma tanto fa malo fa talo fa ile to anti tina ya sengia le mafuta mai fata le mafuta mai Samoa e nai sale moa me se fo le tonga ma no fo yalo mauto lava e kau ko fo mai ai il tanto ai e fia fa iloa ma fa ma wina le ngang fa te jeli tanto sponsors wa company langolo so ma to fo o ka ko kala me lava verso le nei o lea fo ma va to tanto facili e te manu malo ai ini ticket e te tala au ai malau paanga po lau peu. Ia e te rua mai moa i le talonga ma tau tia na moana Pacifica. Male au malo si le reds i le apia pak i le fiafio le sofari lei. A wala te pole au fo keru esi. Ia e kako eva mua mua lungo le tantou boro kalame. E lopo o ele si le la e laki ai. Ia i le tantou whaalawi loa lea me se fo tantou tickets. Se furu tabo pase se fia giveaway. Ia le si la tolu e fia giveaway nei. Ia e te tali mai ni tantou fasili. O le whamawina le whaafitai tantou company langono sua Tasi Market. Ia me se fo tantou whaaloa. Ia e ngata i lea o le Pacific 40 malintalo fa voucher. Lea o nanga e whaatau wai le whaataunga ia e tala i Samoa e lo ainga. E se fo ile whaingo fio o le olanga i le tua inga au nanga whapea. A le sunga po le fionga leo pepe jeli junior tala i lene ia ma le whalitua e whalute a wana ingalo sau pepa tala o loa. Samoa Tourism Authority whaafte tele matanga wenga ia o tangata ta whawhau ma mai mo mai i turu i whafo ia o le lango sua ma le whaalawi loa ina ma le tua silia li se fulu ma le tasi afi. Ia tangata whaamawina le masina lavo a perila. Whai malanga atu ma tawhawhau atu i Samoa. Makaukia. Ka silia ile se fulu tasi afe tangata tawhawhau atu. Ia i tonu se tatu matunu. That include ai tatu tangata, kulisi. Ia me se fo tatu logo tourism a inga, wofo ima malanga atu i Samoa. Oka se manga i o le to inga tala mai tonu se tatu matunu. Color shops, whaaftai matawhele, me se fole au unanga, ngā te leo mota Samoa service stations i Vaitele. Ia, manisi o tātou au unanga, o lango suaina. Ia, le tātou proklame, e le neivanga o le afiafi. Ia. Lele the man, lea e whaatasi atu mātou o ngā lua ngā runga whaavaitaimi i nei Hastings. Ooh. Speaking of the RSE, mai la tau o ngā lua ngā runga whaavaitaimi, whaatalo whaapitoa antu i ante o tau umalama. Whaaftai lele, e ngā isi usoko mako whelei whaakasi mai, masinga nge ngai mai Samoa. Wangalo ya le sua fosi uso lea. Mai le fio ango festo uta. Ioi, leanga i or mengi ke le ina tarjal no malito te le angalo te au ya suaf. Fa talo fadu, o le uri lai, o le fai malanga sa o ai le i fare fasi manu, wa tu fa fonga na juru.
talo fa tu fa malo jo fo ya jo to manga yor ma fa so ma si uso si en mala valele a fa kali di le yor ma ko va ale ma ko ma ye man na ye fo io o lona fina ngalo fa ali e tu langa fo io sa ilinga malo e tau wala mai inga luenga fa vai tami le la fo uto fa manan tu me sunga ya lele fa talo fa telefone na yo tau ai ngona yo tei ya te vanga filmaya kasi le nephew o le la loinga luenga fa vai tami ya fa talo fa tu le si o nephew le mai tuan matamatangi o le wo vai kula o kama wala kapi mai la lo fa manguyanga tikeri ala ngai ka le ngia ko me ia o akeripa devanga ia o kamale o upu tia e ver ko kele o nephew o fa ngau ngia lo mai nga ruenga fa vai taimi ia o si na yo ko songa mana yo ainga sunga vai malai mapsua semu ia manisi au te ua ule manatuina fatalo fo ile uso ya ta lolo tikeri ia mo tola i ke ua misi en tia ia ele fa pe soka ia ole me ole ngalo i me ka ora ngalo ngimo male ngalo sio ai o folo fa a fa pe o to wa fi mai ma to tala au mai ma to o to ainga ono ngalo nga fa vitaimi fa vitai ma ia fai ia ma fai o to faiva iyo awangi ko so sola awangi pe o to tangata fo ienga le o mai ia ingai so sola loa au foi nei feni so tu teini iyo fa fonga le me o to wia na yo tei a me se fo yo na ya wo o to uma le to te silfia lo tanganta ya me se fo ta to te va la la tai por kalami a fa pe nga sau mai Samoa o lai ye se to lo me se fa nau o ngi facing au ka mai kingi ngai le iyo ele ya se le anga o lo video call fa solo atoa mo e lungor telefoni iyo o ye ka ye yo ngai pule o ya me ole free night land do ya fa on le telefoni ka ngulu mai lo ko ro Samoa e ka ngulu ko o ye ika ngame atoa pena ya iyo si o pepelo ar kanga ka fuilili e fa mai ia wa ia i loa le ro ko lua e ke le inga alo fanga le si o ri inga mai upo e fa ko ro vidi ke ko ro mai le o ro ko ro se finge lo ku lai lo fa ko ku ai he ele sa le lo ku ngai e ka fio le lo aso le o vai mai ya e ma ko ai kia ia i ku foi por ku spa ia pe a o inga lua so e uma inga ai mai se la pe a se i vili mai o ngai ke offline a jalo fa tu ia pere se fica tawa amole si a mo la si le ma puta me ne ma ngola fia ia a me se fo yo ta vita so i fa tau a dai ma puta mai fa pe ngala orka ko sia ka ko amio la mo tanto le la loinga no fa vitim o ai ka mai ai ru video call ke lo a ka ngo si expose mai oi lunga a la ke ka ngulu lungo le ka o lo to lu po sia umana mea o ka se paki ma fa amu ia ka ai a se expose mai la o ai ser ka ka le ke ru iyo le na antonu la fa penga iyo ele ya le fa sa ka ulo mai oi ala ke kalia ele ai o sia ka fa o sin ngai fa sa ka ulo mai e u ya fo ile le wa ka ngi fu ko pu ai yo sio ka ko lu ngo sa wa la enga le o vali nga mau ku ngai kupenga nga lu wa iyo e fa pena atalo fa tu la te to lo inga lu nga fa vite mi ta tu fa talo tato tu malolonga a foi mai o ku gese a foi mai e si au fa mai senga fi au vatu ilunga ya o stala fa va foi wa lo fi ai so mantu ai ngale ne va ya so foi ya ona tanto me ilona ya se mo morka ko se fai mo morka ko sidia a weta we se te ono manu malo ai i tato double passes mo ticket unu fuai e te mai mo ile talonga ale mo ana Pacific male au malo celebrate mai Brisbane Australia pe mai atato fa salon fa business ni e tuinga man ta SS moni da lo fa la fa Samoa o le o tau mai fa o lo ale Tasi Market ni usila nei tanto o lo me tau lima SS mai Samoa
e pe o fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua fa pe manifo oti maleano no ionisio me tau lima ese te filifili mai ma fo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pe oia ula mafe fa pe talo ulu mafa ise tau o fitel pala ule lole numero lo ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lona. Wow. Không cái mix vậy. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Bayo ko. May fay. Cho điều số, có ai xem mày sao cũng quen chị và thôi mà lunch bắt đầu kiểu. May kinh nhiều ai phong à? Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. Chị Phong mua đi số đi. Yeah, okay. Why don't you have lunch alone? Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. The Color Shop in Montefiore can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montefiore. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jaimira watile wa afatoru le July 5 le tautua wha wala Bluwave TV emission proclaimer Tautai A'e le vanga o le afiafi. A o ka ko ia ilang o le ngava ko ngela o wha malo si au ma ulo wha ngai na ia uo ma na ia ainga ma ala o pois. Sa isi ila o pois le ila to ngal lue wha vai taimi. Ia, o le wa kur fau kwanga foi le mo oele te sau failo to lua au to fa sau teine ai fa maoni ia ma fenga ruenga ma o te farongo longo tinga. O le fau tuanga foi tau na watu mo oele te sau o la wa umanga e o le ai ngoro kingi. Fati tainga. Yo a pe o le wa umanga e o ia mai fola fola ia o ko kongi o mau le la sau le afa I ai alu le si afa I sa vai ia po si o ai nga foi. Ya fa maoni ai le na maenga ai o wala ngai le pa ufua upu mau forforanga io ai fa pe la o oe ai fa pe la o oe le e ke sau ai le ai a ko sau ele sau to lua ele sau kenge e ke le o fo I maseka mai pu a se a inga fo le te alua I se kinki a o le ke sau 5 e ke sau 5 lava oe ia e te rola utala ia why not ke le ropo ke kakala le panga sai kai maka upe ka o le why not ia o le ngola nga pa ke sau mo why not ma wala va ngo io fangare io iri si ika nga mea io ai on so foi la ia do te vai tu fau tuanga ia o mai le sia o di ia pe le o se uso ia fonu di levi ma se foi la toa ma e o so foi la o so ka le ai au ke fai e ke o ki ko ke veo ke foi mela o di ia io su ele le so ru mana o le foi me fa mai ma ngai siro makua le mauri le langa ele umi ele vai ai mangui ai I kupe ma le fale ma sa ele si va vale ma ko ja va ele mo ma ua ma le lumanga o fiu fa ya ko iska mi kire sa we le ngo fo masiro o makua le lo makua le umangi ngi foi ruma ma kune ai fa de fare mo aska mi ki ele le nga kele no ngau ka usilo ai le nga e fa ya ku ye ka mi ki fa ko dua di ma ka usanga ya ai o lo makua pe u ko ki fo fiku vala var se fu fa ki si sa we lui e ke ele rope o siro makua wa ma ia fo ya wa kele nga se wa ye le rope nga se ko duangi ma singa ai kapungi mai foi fai ko ayo siro mo e vai ngui la ukama ne ai fa mai ka mi ele mo ma ua ma se ruma ngai
Ia makakawailang makakawailang ako ia ya so ya ko ke fa se e vo kamiki mai ri kamiki fa vasi kamiki so ole mo e mai ya ko e fa mai le mo ma o mangiru mangai alu ila fili nga sa so ia ke alu ka inga io e de batua la fa mai senga le o ko fa ro ko ke le ya o no te fa no ila o isia o fa mai senga le ko ba ai awe ke alu ka inga o e fo ile ke kau fa au so ma e fai mai se sa we alu ke ma fu ka i de o si ku inga io e ri rope ke wara ku ia le vai fa o ma go ia ve kala ia e fa sanga nga e ko fa sanga kasi ia ka nga fa so e mai fai senga a fai o e popole so ulu manga ele mo ma o ma lu manga e mo ma o ma fa ko inga ya ona me te tali e foi ata na va tu de nei vanga ya te o manu ta tu programa ai ia peke fai fo ilan kala la kamo o isulen fai mayange oso je millionaire se umar fa mai senga ia ona tatu to foi mela ia le millionaire nga ali ko lita mal to ma tanga mai nai i me pone au setania ai e fia tu inantu ia le fa mai senga le e si o nephew ona ole maliu fa fo se e fo yo le nei tali ole li le lantu inantu lo na tailunga ia o tailo la fo ie so matu ai ngai fa te ia anto la fo ile tala fa va o ia te ia ile fo va yaso le nei va yaso ai me si o la va yaso to na yantu ia e mo moya manu ele fati ia ai e saua so fa no ai atia ia o fina ngalo fo le tu ai na o ia si la fia me uma ia o le maliu fa fo se ia fo ia mole la fa mai senga o la por kalame ve fo ile nei la te fa mai se ai le to fine po le se o kasenia manuia saula ulu ona ole maliu fa fo se ia yo le tali le sunga le malo ia Ivan saula ulu po saula ulu Ivan saula ulu ia de lo fo fa te ia atoa ia le to te lo ainga mai tangi mai ala tala voa si o nephew le nei ia fia fo isia na nga luenga o anta ia o nai tausanga o tona ia tu sa pu e ia me si o na krempala si o uncle le uso si o tama saula ulu le vale saula ulu so vaina le la ia ma le lilia e po le teli fo ia o fa te ia le tala fa vau ina ua a mia fa fo se ia lona matai ia e ko ofisiliale lo toma le mafau e le soifuanga nei ma le tatou savalinga ia e se monia upo le antunu o e fa ia le moto e fa ile matua e fa fo ile moto lu winga yo le tala ia o le li e fa ngaluenga ile fal pui ia o kanga kai matua malo lo sila va me se fo yo le tulanga le soifua ia ai pangale e le mafaya fo yo na tantou tu ma te e le fina ngalo lo tatou ma te sili le langi ia o le mela le fa malo si au tu ai le tu fina ya manuia ia ma le no fo yalo mai se fo yo angos ma antis ia o ahinga fa vau fo i mai tangi mai yala ona ole alu tala vau wai fo yo le tali tu lo lo fo ia le lai tapel pena ma pisi e tu ai fo i man rewai nai ia ole fa ma fananga o taimi fa bendi ia tatou te ti nga lofa mo tanto militino fa tasi ia ona ole to e se ai fo yo e pele lusu lima tau sanga le tali fa nga luenga le pui remo ia malosi ia e peano fa ia tu ena ole tu ai si la fieme uma awa o ia nan te uma ia o ia nan te toe avea ia fa manuina fo ile suafa mamalu o Yesu ia upu ia ari tangata toa leo yupu ia i telefo taimi fo nei fa ma fan tu le nganga le tua ia i le langa o fai ko fa aka ku lo to mo i tau fa fia ia langa fa te ia fo ia ono le tala vo yo le antali ia pol to fa fo ia saula ulu Ivan saula ulu so vaina mo nga lo fa ia mo e fo le antali manu ia lo fa nga malanga ia o fa ma set fo malanga o le tua ia ti o to uma o fe ngai ma maftianga fa penei
ia e le faigofie ou te ilo foi o le pele lava lea le tofine ia manuia ia me se fo siana fanau e taimi e fai aso foi le fanau ia ai loto tele ma e fa ma fananga le tua ia te oi foi le tua fine fa mai se toi foi mar proclame ia te o malava wo ma pa anga mai ile nei vanga o le afiafi ia a fai foi o lo e mafatia le nei taimi ma e tau mauasinga aka o nga ole fa vau nisi foi o tau ainga ia loto te tele ai e va tuai foi ma le fautuanga ma le tua lalo ia vai paule tala no mau mai isi io ne fiule ia penga uma meranga luenga arua kua moe ma tur fa fonga samo ia toi fa fangwa toi sawe failana me tau wai ma sawe ai ia wa fa ko fa mai o le winga la utala ai o nei foi no utala tala no ai fo isi tasio wo ma mai fo o se fa fenga ai break my foi le news ia wa maliu mai fo iso na nephew Samoa the same case tulanga i ole atua io mo moia kulava ma ia fa utuanga foi le o ne foi soifuanga awangi fa peta to ia malo lo si mai la ko e ru le gym ma fa pe o se lau paseng ia ile o soifuanga let's enjoy every moment every time ia wa tato te le lo la fo fuanga lo tato tama sili oile lang ia tulanga fa penai o se fa utuanga le mo tato umalava ai tara me fa solo le tato proclame le vanga o le afiafi a talo fa inicio o to umai lungo le proclame ai ole asi ka ko karinga fsiri ia mara tu foi o nei matai au ia o te lona le la vea ila sufaraile o le o te tau mawhai give away tato se fulu ia double passes po ticket e te ulu fuai ele ta alonga le moana Pacifica male au le red mai au se tali au vaenga le onga yuli malanto wa vaenga le mafuta mai ora na fila le ngaru le stato tolu mori fa malo mar fa ta ya ilanto le sa manu malo le son nafi le wo already so ta mai ya na fo so ta ya tu ile no foanga e te fio ai Samoa e piki e matau au ya tickets fa ta i fa misenga malelenga me se fo to umalava e au te fo mai e to lo fo ina ni so to lo fa ngai fa ta tele ona o le tato proclame ai mo o to sa misi le son nafi o le si foi la kolu le la kiva wenge o le aso ta le fa manino mai le tato pulenga e fai la tato draw le so for really ia e o le ava ve fai ile tickets to be pick up corrections fa saonga le fa ilo mai o le aso for really le tato se fulu tasi ile tao 1 p.m. 11 to 1 p.m. Lea ole ma fai ona e sua tuel tato ofisa e fai loa kula vai oi o ke musu ka wa ku mala address officer i wa no winga fi wa ia la fionga ya misa a kiur ko lenga e la fai atu ai o to te bopole o le officer o le tato Bluwave Samoa o lo o iluma tonu lava o le tanoa Tusitala Hotel pole used to be ki tano Tusitala now at Tanoa Hotel na ye tonu lava iluma le tato officer e te sua piki e lau ticket. Now, e tanga ona ta alo mai ma make mai oele so pofia lava le te mate poto mai ai. Ai afa pe sa ola ukali oele ni usila uskali Amerika maua i so sia tunu ifafu. E te messenger mai il Tautai A'e po le Bluwave TV. E ta umai sua follow ainga. E oi Samoa. E oi piki ticket e mai mo fuai ile ta alonga ale moana Pacifica. Siri mo mua. Ia o kula foko masangi lava. First come first serve le fo ta tia mai o ruman tanto wi tu lau o live veil por kala mel tamil nei Tautai A'e Blue TV ai me se foi o le YouTube channel o le kanga kai va velanga ko mengi malanga type mai lunga ia le fo i ni so ila tau lau te silsileina ia o le tangata fo na o le asao lana mate ia ma fa ilo atu le taimi lava nei lo na manu malo fesili mua e lua o karisa o sili dia o ai le faya o ngā le moana Pacifica o lo iai le taimi le nei. Lona ingoa atoa, ai o le a fo i le tausanga, na ta alo ai le tamalea, na ulua i ta alo ai, i le au malosi a le All Blacks. O ai le suafa po le ingoa o le faya o ngā, ta iulu a le moana Pacifica. A o le a fo i le tausanga, sa ulua i ta alo ai, mo le au malosi a le All Blacks. Ia, sau kako.
Va vela omi va te ya tu ka fasusta ai me se fo yo antisengia fia ya me se fo se te fano mo to malava ana me lei fa tai mo condolences fa mai senga fo ya mo le atali ya me se fo ole fa no no ngo fenga i fo ya ai ole tato facility nga sa ro ka ko o ai le sua fa atoa ole coach ale moana Pacifica ma le tali lona lua o le fisili lava le kasi. O le a le tausanga na urua i ta alo i le tamale. Ia, sika ko kirikiro atu, ti faitele, to ilolo. Whaafitai, o te mana o e saule ingoa, ma le tausanga na urua i ta alo i le au malose le All Blacks. Not any other team. Whaamole mole lava. O ke manga e whaasao maya. Ya sau ya ongo sai le ngai le faingo fiere ka ore tike dadi ya Brian Williams e te tau mai le ngoa e ni si o tole o sa o mai ai ka o mai marka usanga na ulua i ta aloi ile au malosi al All Blacks iyo o ai le who is the Moana Pacifica head coach and what year did he firstly make the All Blacks? Now, okay, le ala ua maua le emo mai le tātou mo li mea matai lungo le YouTube channel. Sa o le leile tau mo whainga na sunga ia ti whaitete to ilolo. Whaitele. Ti whaitele to ilolo. O le ngō le whaia onga ta iulu Aaron Major. O le ulu ai taimi santa alo ai mo le au o le All Blacks. Lua afe Tasi. Ya, fa marulu aku tuni ya si ngavila e fa loko ai wa kuai mai wa tau tu penga mai Davita tau anu o tau tu penga mai Claire fa marulu atu Filipina fa marulu atu Oli Stars mo to umalava le la ko ka foi meliska fa si ole manu malo longo le YouTube fa ka yari wo mau ese si longo le YouTube pali ti faitele do ilolo pe ya se kanga isava sale murianga e anga foi ko ilolo ku kuila e uyo lea messenger meditanto messenger le Bluwave TV po le Blue TV ia po le Tautai A'e ona so ta ia tula ia i le tulanga o tickets ia o le sia tanto message my le Facebook messenger okay now o le sia tanto fa facility ia wa umar kadi le wa mawar kadi facility le saungi mai le sika ko facility va vea mana tu pe sau alanga o tangata mo show mai lan tali ya o tangata foi na la avil tato manu malo o leilu mai umar screen le mele tilo tu yai o le facility lona lua o ai le swafa o captain ya le Moana Pacifica o ai le swafa o le captain ya le Moana Pacifica Pave mai lo laukati. Pave mai lo laukati. Ia le na fatalo fa tu disi o tole o mafuta mai le taimi o le fia finua proklame. Malo atu o le Stars kia. Ia ai fa saudo o ai le swafa o le kapiteni ale Moana Pacifica. Ia sa o la kala o le kanga ma olo. Sa olo. Le Okay, Helen Longofili. Solo le sina bebe. O solo mone funangi la kap kengi mele awar kipa ulai sama. Iyo Elisala mai fo imata mauri Samoa e se olo malie maya lenga emo o mia le tarisao. O le o manu malo o le sunga ya Helen Longo Ifiti. There you go. Helen Longo Ifiti. Le o manu malo ole sunga ya Sekopi Kepu. Ia. O Sekopi Kepu. Le la tui folonanta. Ole kapeteni lea ale tanto Moana Pacifica. Lea ua fasauni. Iyo. Peteru malia maya Clea lea yo le lifango iyo le yo kai me kapkinge le linga. Amtai ya ole la ua tasi tato ua le tato facility fa te tu ila to o lo so le ele ma yeli le sa wala YouTube le melo wa yeli.
Ai mele ia ngafi nga fau umele e Facebook tatu tali ai fa te tele lava. Ia o le ala ua sa o mai tatu tali. Ole fesili lona tolu. Ole ua maua ni tatu amalulu aku whakakama. Le i fata ona sa ipe oi o le ta au lava Wellington. Ole fesili lona tolu. Ole ua maua mai ele sunga ya Helen longo i fiti i ele tali ole fesili lona lua o se kopi kepu. Le li konga lea, le kaptenina ia le au le moana Pasifika. Ma le fesili muli muli o le nei aso. Fesili muli muli e whapea. O ai le suafa, o le li i fiki e koa kasi lava, le ai ta alo nei i le au le moana Pasifika. O ai le suafa o skamaikiki fiki, e le o se haeli, o le fiki, le ai ta alo nei i le au ale moana Pasifika. Suafa a koa, first name and the last name. Ia, langa o le ka itapor ka ko wa passes. Nongo winga ka wala antoa mai lau tali antoa. Ia, a taro fatu le faritua ia tai, e le nei vanga o le afiafi, ia woke loa ia upida ele ka a loa ia se la kapi ele o e ang fa peong ikirikiki. Ia, ma ole ua mauaina, se kako kirkiro aku, po ai le mua ona fai mai. Filipaina a lesi. Filipaina a lesi. O le tangata lea lena mua mai lava i se konge. Mua mai o le se konge ia antoa sua. Fa malulu wantu toa e kiliki mai loa le mantou masini a Filipaina. Ai e oso mai loa maoe. Timosi tava na wai. So ni on la. O le kama lea e no meras fumat fale o tau sirisila ntuai. Fa abtaiso ngā Filipaina a lesi o oe lea ua e manu malo. Filipaina a lesi e te messenger mai le tato Facebook messenger ea e whailoa tuai le vaenga e piti ai ia tickets nei. Ia mai se la o tau nei tolu. Tatou lucky winners, ngaule mali. Ngaule mali au kif. Le ai, wa umaso ia sa ukapi kengi ai. O le wa ukapi kengi moana TV, ke le ukapi kengi moana Pasifika. Ai, whaafoka mai o tau ti, whaetete, to ilolo. Sorry, why am I keep on saying whaetete? Whaetele, yoi, whaetele. Apologies, whaetele. Ti whaetele to ilolo. O Helen Longoi Fit. Longo i fiti e mai se la o Filipaina a lesi o tau ia leu whamanu ina le nei aso e te messenger mai tua ia o na whailoa tula ia lea o le nofonga e te tau au ia le tulanga lea whamaru lua kule vau koe kaumwhai mai le aso tai au o le aso tai au e wha tatou tiketi la giveaway e ku ure si tolu mo le aso so o yei o kai au le la whaaru mai kaku wala ngola stofi tai au lono winga ona fa uma leo li ta'alonga le sroile yo olo to lima sa no si avao fa malulu aku ka uma fai mai ole aso la tai au pe le la faru aku ka ko tickets ono le I just remember and realize ele fe tau mal proclame ona sroile ono le tau le lima proclame ar kan foi nga la kick off ka longa le pak so therefore o tai au la e tau na ia ia le na o le vaenga le na o le tātou tūlanga i le moana Pasifika ai mai se fu o tātou giveaways i le nei vanga o le fiafi ai o ele na e tauto o penga mai lau tali au fu ike le fiafia ai pi o tai au le la kule i umaku ka ko tickets wa le la waru le ono lono winga to e fala ia wona ngalo fo ia te auto ia le tātou o tau le manu malo mai tunu i fafo sent swafa o lo ainga mana tua la fa mana tu le a fa pe o lo sunga lea e te manu malo au le ke papa au pete no fo ia ni usila po Australia ia ona fa penala ia le ona itangola ia sendia lau sending o ma swafa ia mo lo ainga i Samoa
Ia lui pesamino ioe. Ai ka fiola ia lui. Ia moe le mapulo le ia afu marpovi. Ioe le na e pulo le ia afu marpovi le isau masau kali runga le wa e. Nga pe ele ise me je atu matangi fo ko kan foi me ka ko so minga ukadi ka yao te sau e mo sau tickets. Ai a o le tūlanga na ia ele au ngalu sa fu manga lau vale fa palangi lungo le tanto live ia e lo ai fo i lo tu ai ngata ta o ina matulanga fa pena io se le o langa le meale an tanto o le se fai o le o kio kati le angar penkala le angar mafau ia ai to le angar mana nguku lungo le tanto por kalame ia ele au ai vele mana ia so tanga sione va venga asia tamatu ku mo ha u le fia io wala ngala lo le so tanga e o tile me o le typewriter le omi mai aso la taia o rua ia lui maso kanga ka kam foi me taia ia tali le mai le tanto fesiri ia ile aso taia e te ono manu malo ai ale ai alu le fa kausa ticket online mau le taimire nei ticket mo le talonga ile aso foreile fafta ya tuli tanto wa Bluwave TV me se foi le pulenga mo le lango suina io e tanto nga o Samoa e fufusu ngai me o ka longa paingo ia le nanto no lava ono sa ile le lo loto pe fa pe wale fa mangu inga a vele ava no io le ate sira mai o le tangata e va vela nga type ma lui fo lunga ia o le tangata fo ile nai ave iai ia le fa mo okay la fa nga solo le tanto wa proclame le vanga o le fiafi me se fo mana io nei tatu tala toto e ile va nga ta wa lava e winga ile mata upu te fia fa so antu ai pe no fa tu le so na nafi ia sa e se la ngona fo isa ye to mo fa ile fo e awale o ye se fa so ia peita e botele la va ile anto tu fasili mai mana tu le o le a ye sina tanto fa so ai se mai ata tu fa salong fa business ni a fo mai tato wa tu mati tatu tana no ile kusia la kama fo ile le wa saulu le ka fo ile fa pui ia mana tu sile wo to fa ilo mai nei ia mea sa fai ia wa fua inga kango fa selang kalang fa le ai fo tangata le o tangata tonu na le il case foi le o sunga king fai popo ma sunga ya le mai ia ale ala o to fai lo mai le tusia le na tusia na ile sunga tama ilo ia yoni sapo ma fai lo mai le fo wa kele nga share solo le totele e au ye se tatu tala nonga pe a mai al tanto fa salong fa business ni No. She is beautiful. Now, how's this for beautiful? No. This is beautiful. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! Talofa!
Talofa. 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 Ua iai foi au nanga ilunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala ia tunu mau. Samoa. Tautai A'e S3. We will see you again. God bless. Ya, Joey Fatalo for Joy Jali Mod Proclame Manolonga Manzani Fatalo Vantur Sunga Lili Bese Tautai Isaac Bula. Ya, ilungo le proclame livanga o le fia me se fo yo moi bye. Ya, fa tai fo ile mafdanga e me se fo o to umalava. Le mafuta mai lungo le tatou proclame. Ya, ua umatatou talinga facility au fata to tickets double passes e ko giveaway le so tao. Or kaimia ngai between now and tomorrow. Amaka ngai kango skaki aku po ani tulanga lelei. Ya, mole au Pacific almona Pacific o hangi vanga uma wai o ai. Ya, le tulanga o le tatou talinga facility. Ya. Se tatou fasoai fo ila so tai au ai ora tatou se me ia tu fata tai fo I jo vile musu lungo le proclame me se fo tatou ia ora ka ko proclame fo se o tamali ima elia ia se kaunga nga sau fo nga le fa be e tau sili sona me se fo tu langa ia e se fo e se usila sila be fo tatou proclame e ke mo wai lungo o le mafuta mai ia a fionga I tai o le tatou tunu mingiska o fai pule o fa fianga inga daulangi ia o tamali I fo o tatou tunu ia tati tau fai lava fo ia amata mea fo tatou tulanga ngana matulanga le listanga tai le meaninga fo e le o meaninga pe they say it as a joke ia e na ona toi tata longo ma se fau matu tuala ia e o lo tatou I malai filungia e pe o le tala I mo tatou ave o ainga e lua malu fal tolu e o sia o po fo ma sia sau ya le na ai mo la so tao te sali a wiki pole mana tu foi la o le tali o le first come first serve o le wingo le nantala o le first come first serve o ia va ve mai lau kali e kusa pe ke sa o sa o lau tali ai atu ai le o so mai lungo le tali ia e ave lava le fa mua ile na mua type mai le tali lango sia ka ko wamio o le fai lungo tanto I lungo le YouTube channel ma lungo le Facebook e fainga ta haila ona fa masino ina le tari sa opo ai ave yel tatu ticket ia lena ai se o ka ko wa ile vaenga le fa lena I tulanga ona tatu fa so e lua mata upu te mana o ya luisina tatu fa so na umalolo le proclame levanga o le afiafi o le manga momo o le tusi le o share solo mai e il tangata na tango private message mai ja u tua o le au le tau ina tua ia o le fu tala no ina ma fa so le totele le tusi sunga ta walai le sa avantu fo ile le anga I sunga te mai ta iloia le fionga unasa unisapol ia masaini lima I ma fa pe mai ai o mea yanga ko kupu ya kia na afu ai ono o le tau tarasau le o kango le wingo la ukala le o tango te fa upu atu se fa faingo fienga mo oi o le wingo nga kala o le wa to tau tino e le sunga ya tau walai ia le mesa ese mai le mele sa ia tau ma fai loa lenga ma fua ia ona fai morianga e fa sanga nga ia I le sunga ya king fai popo ai mai se foi o le e por sunga ya malele paulo po le sunga ia le mai o le inga ua au mai le tangata ia te au ina ua au mai le tangata ma sen mai ma fa pe mai mana ia foi ua sila sia tai I mea nga fai ele fai nga malo wa tuanga iatu malanga o le ta ua foi ia le sa avea mata ita I tausanga mafutia walu ia me se foi launa matanga ruenga malo le malo na ise taimino o so ta I tuai Samoa pe ta ele o mo wantu ma o lo pisir matanga ruenga o leo no tau mo fai mo wasa konge ki sa o lava ele fionga ko mesina te kau ka paku ri ka wa te lo e u ele o ia sa avea ma ko mesina ile foi taimi o le ufa ma vai kanga sa fai ma ko mesina ai no tau sa ili matangi tu ia ono o le tato o mala o fai prokalami ele pe o pa o amoso iyo ele pe ko inga skai livu ile pa o amoso le ako tau su e mai pe tau ye ni fa ma ni anga mana tu lang fa pena ai e isi vai ngau ke fa ye kusi
o te leilo ia inisi mo la to fina ngalo au la fo ia malo tangata na wa e avatua fo ile meo ulangona ya ulavia ia mare fa so ala tele le nga ile o mea uma e kukusa ainia sa to sila ma sa fo iva vai ma so vai venga e le ta ia fa ai a matau fo i se manatu mo vai ia wa ke le ai lan to fo i fa so mai ma fa pe mai le ala o finally o ka kingo le me mongi o le fesiti o fia kongu le me mongi o le fesiti nga wala ngal to telo ni silo fa pe mai le ala fa ko aka o mai le me mongi ai anto e vili i tua soi fuanga ma vili i kuar kaimi sa o il pese vo ile a sunga vande tolo li liu le kaimi ma se i koe fa akepa ile kaimi nga fa kalangoa ma fisiringi ai fo ile auso o le mea mongi fo ile sa ia nga kaimi e paule mea o le a fa nau mai tua o ia mea nga o le fa ke keleinga ma le fa ke keleinga o le felauto ai aka kango ngi au ili mala u fai kau au ili de kusile fa fengo fie me fina lo ma fo mala u fa to fa inga ka ko fa so pe ano fa yet ya pe kau kele agree fa tasi pe disagree pe agree ele se me ala tato felo to ia fina ngalo ma manatu because entitled tanga tai ilona opinion ai inga wa mai mo fai kau wa kusile ko kiki au fa pe waste of time. Yeah. What a waste of time. And now na fa tu fa pe la utala. O lea anga fa pe ngi se fa kwala la kala le. Tu lo wa fo. Anga fa pe ngi la o se o le mori mau le anga fa se inga fa mua o se mori mau e umai le o la o di ianga kuwa ia. Mo ki ai se si va tu fa fonga le tunu. O le hale au ngai koe sau wai ma koe ka umai kusile. That's my personal view. That's my personal view. Anga fa apea e umangei lau mori mau nga fai mua. Ka kia ia lo fa apea mai. Pe fa apea mai ua fosi fa malosi o e kuila epa ua fosi o e leo o le alava pala. Ai anga fa apea o lau mori mau lea e fa sala i leo ki se kangaka. What's the point of this? E whaingo fie ma sangia o nga koe wha mangalo o e se ainga pe anga o lau mori mau nga whai. Nga ole ngia hai la pe a whai kau ke karangoa ole ngia le mele nga whai mua. A whai o lau mori mau nga ole ngia ai e ongo umai la ma whangoa i leo lau ngangaka ia nga e mori mau against. Onga o se wha o songa nga wakuia oi. O le alea ngā le whasilau pepai o whasilau pepai ua e koe amaia. O e iso ngā kā ua. Anga mua ngau ki whia mga e vali o le alala nai ala ino uwhai atua. E koe kiki a waste of time. Ko sa au ka uane mele ngā ore wha ke kele ai o le kau sirifi le mu. Ai ngā ore kele ai fua tu lo o le mu tāla li ma le whelau ko ai. Why now? Manga ia. Mana e whia ngalo to tele. Now, remember mai lau tala. It's got nothing to do o kele o langolongo i ngai pai ma la whai. La whanga kongu ale malama ma vili le ifia mainga. E kusai o re kusi markanga ka le o koe whai me whapia lang kusi. Mua ngā makua e ioe ma e amengi. O le awali i iang kau puli. Ave oe wha kau kōrunga o kuspa ia. Kei loa se toi whai atu lau tala lea. So se ka ngaka e mongi ronga karikongunga ia au lea. So se ka ngaka lava e mongi songa karikongunga. O le a ave whakau kō pe pelo fo i lele ma fosinga ia. E o aku le aso o le mea lea. O le ase wale show up. E kau mawhai e whaise excuse inga ia au inga i kupulanga o le mea mongi ia le mele la aro e kau kō kusa o le ngia. Nga surely nga eru place lo li mai lunga ole kuspa ia ma fa kau ko ma fa ya ku fa pe e ke kau ko mai mtulang neo ole winga nga lenga fa ku la ukala ole fainga ka ia ke au o nga o la na wala ngo ko fa so ai man tu ole lo va so ka ruinga sa wele kusilia ale fa to a finally o fu ku ri vai ku ile ku mo fa ya so ngi mai
so songi mai fa mole au mai singa ngai manga ko ide e kiri so nga sau e so nga fa soa ya sa mole yo sa mole o mamala e sa iri de ko fa sa iri le ukanga se vai ngai ia fa soa tu ai lo vinga la yo la utala ia le la wa ko ngulu ai ngai de ko akele wa ko maua ia ngai si wa ko maua kulo wa ko maua pengi singi makala singi ko sa e kala li i lunga le fekongi ai mai fa penga. What's the point? Vai de kadi vai le sa fo mai onga sa fosia ia neo la ka ko kilo la mata to wo se au ili lenga ma vai lenga o le tusi le uso le e ala fo nga kusi le fionga ya una sai le se lo ia fakaika ko lo wa fa fonga mai. She's one of mainstream lawyer fo nga le heavyweight o lo wi au lawyer ai si o ka ko ku la va ili la va ili la le to fa makai ka ko va ili la lenga ma vai lenga o kusi o ke kiro ko fa merkala ona sa fa malosia o ku la epa ma leo inga ia faila o kadile e ko ikiki a o ka fa longo le mele pese aka ki fa ko ikiki a pese movie le ko play me ka kale e ma fu ona o fa yatu onga fo o le ko ainga tactic le o le ko ainga excuse le wa fa nga mer kemingi o mea ngi e kele ingo ka wa aia ia kuhu i fafo pe o Amerika. Pere ka ngia, Asia, Ausekalia, ia, mangi usila. Ko inga me fu ilele e ke kaukala loa. Ka ngaka wale inga a koa leo lo a inga ma me fapenga. Ka. Sa ole ngangwa si o nis like, oh, no. Se so ia se ko ke fai me ofo. Inga ngara ukala. O le mafuanga fo inga ya la inga le ingi ka ko me ka o witness protections. E le ingi ka ko systems fa pe ngai Samoa. Le anga nobody is under threat or nobody is wa umanga ko inga me. Se ke vai va o le lau fau maru. Pa wara me a o so esesi turo kumalo nguku pe tu ilo mo aulu. Ya o sa ngai mangu o miki ku ilunga ko se vale le fale. Ioi. A ora ngaku ai nga kala ua fai mai. Leanga nga makua ia se e mafailanga e mafaila ona e ta ua mai. O a ia kulanga o a fa fefeng fai aku ia oi. E mafailanga i kango e kusi mai la lo ai pe fa maungia nga mea o a ni tau fa mata unga fai aku ia oi. Kulowa le ngana la ko mafai avatu le ngana. Le ngangu sao. O au fo yo te mamai fa atava e ona furu le ngana ai fo tai me te fa poi lili ama fa marulu ko ai va kula nganga o so fai so fengo fienta to malam lama e ma failanga e fa so mai o a ku ai nga fa fefe ma fa maka unga avaku ya oe pe a e kau krasa tulo fasioki oe fasioti atu masio to lua mana yo walo kakili uma malo ainga matulang wala nga ata to wo nei e va ili mama yo ya maka ufa penge o mafu anga ia fuai e uma longa e faia se me fa apea ave o e ko ngu ifafo e me protection order witness mo ngofuanga fu ngai e sui ai lo wingo sui ai kere uma wa sui uma e re ko ilua po e soi fu apea or kele yo nga me fa penga. Tu sa lewa vali mai ko inga I quote this, it's an excuse. Tu loa. Eyoi. God is my witness. Fa mangalo fo ya wele tu a fa ole mi tonu le. Fa mangalo fa tai fo u fa alia. Ai ole wing ola ukala. Se ole kaimi le au mai ai. Why now? O Samoa. O ke loa po le ale mai o ngai leo. Po o lea fo i le corrupt i fea o ngisi. Ai longa e mafainga kau mi ai. Le fa sa nga wa ue ungoa masinga mea vaku fo i le ya o e keu wede va. Let's be realistic. Let's be real. Leanga e koi kiki a o ka whaanongonongo. Koi kiki a kai peile skaili lewa a mai e le kusi lea. Pei o skaili fo inga le threatening to kill, koi kiki a makua whaakama ia uma
o e malo ainga ma mea malava pe yo ai lava whoever talks whoever iwe ai fuala fa ma fau e pe wasilia kula le anga mele o fa ye leo pe a fa ya mo ile ka wasilia kula le anga mele o fa ya o e man mele o fa ye kuila e ngai lo le mele le mo li ai o ko e ma failanga e fa be mai o a upu o a onga o fa fefenga ava kuia oi a e kaukala o le a eoki o le arku ainga tu lou lava o le arku ainga kanga kavale inga e ava kuia oi o le a so fa ilo fale la lafi mai la lo fai fa aka ma disfulu mili wa u lole mea o ngai lo fa ngau wa u lole me a sole se fa kwa la ukala ele so nga solia ele sia iku le ngu o le sia iku kulo wa pe ai lo le fu le winga lo tala lu fa kwa se ivanga nga wa e fa wa i vale ile makeki se ivanga nga wa e sa vali fa sama ngo wa ele alu iso ainga ona tupu le o tu ainga mele na o le lamatia o lo so ifu ala nga wa e sa wa e fa ro i fa sama ngo a o lo ngofo ko kongo lo ngu kulo lava la utala male ngana o poto ya te ele sa fu le kanga kamai ya o mongia ele never ever happen le savali mai fu or sa wor palauri kulo wanga yo o fianga le la fa ka ia kulava sia manto lo luam palauri ele sa fu le palauri kulo kanga ka vale inga pe fanga o I sak pa ikea ko sa vali mama pu le workele that will never ever happen over my dead body o kau maua mai la le aka le alana le te fatu ai ele kire ka waru fu ke kau su e fa lo ia ma e kau su e si maki ke kau mesha inga I ko inga me fa pia le alanga e va ingi constitution or ka ko ku ngu mai le amakanga nga kusi e au fai ko fa ele kusi ngi au fai longa e ka si ar kilo mar fa ko fa la ir makai lo a ko ale ka mele la una fa so ne fi vanga ioi kile umoisi ma upunga au mai tu sip tele ifia faita o manga mongianga o lea nga e to e tala ia me o masa ari puvai waka loka kangaka wa e mori mau against tangata ia ioi o lea nga ka ko ke ko feka ngisi ai lo wali ie lo fa aolai ai inga ofisili mai pilako o ai ko ke manga o e fa sa loko ai fa mai pasa kaulo a le sile le ngofo nga manga ia yo langa ngofo ke minga la nga yesu le maunga e le la kon fe ka koskoso mai kon vo ile le nga ko ngeki mai fa kirisia ngofo le mai moa masila o yesu o le alo le tua ma amene ma yoe le kele o sauanga yesu ai nga on fa kula I mai lu mai fa mai pilako o ai fa sa loko o le rilea po ko yesu ai fa mai fa sa kaulo a mai la kamale le pankale le mai va nga le ko ki fa penga ai nga onga ko e ku o yesu ko e ku o lo ai mongia ele o le ngia ia ele o le ngia yesu ele o ia mongia o le an lo le tua o ke le peki le ngai malu ia so e koru o ko e fa ku la I mai ia so e koru nga o ngai loa o mawar kala ua ko e so I fu yesu ai va ai le va ve kusa fa penga lo ke va ko se ka ke ia le wala ku mai yesu madia ia eo anga le o loa o le alo le ku ai vai madia mai nga wa fo mai pila ko e ku le au furu mo lo vai pe fa pe ko nga kanga le mo le mele. Now, here's the funny part. Here is the funny part. Wow, it's a if conversation. Walanga lela o sau nei fa mai le fa fetai le tusi. Ke o ka ua kwa le ngor fai kusi nga ka le makanga ila o ka fa ilo nga ku nga le o ke refer tusi. Fa mai le kala le fai kusi. Wa fa fetai le tua wa tali le mea na o mana o yuso o le mea ngo manga o ai sa unga mea manga o wa suit fa nga malo
Ua sui fai ngā malo. Ioi, vaia. Now, the if conversations le lau vatua. Fa fela pe ako e sui fai ngā malo. Ako i fo. O le tua ye pule au I me uma. I think I believe and I support it's time to change. A o le winga o le ai su irma kuringi kako kuri au pūr fai ngor kusi fa mai. Fa fekai wakari la ukakalu. Wa sui fai ngā malo la ngol merengo fa fe la wari fa fea. Ngā lai ngok pelo. A o le fesidi. Fa fea la pe a umar ngai pa inga e ko sui fai ngā malo. Ai e ko vai mai fo ko sa vari aku. Wa ko sa vari aku ka ngaka nga e kule ia mua ma e unga ia ma e kau kuai. O le ale si tala I toi fai. Ia. Whamai ai roa marakara ka me kiki mā kousa vai. Ia ona to be continue ia. O le ale skala koe fai pēa uma e ngai. Le ngai paia inga. Ia. Ai o le winga o lau tala. A fai ua se se. Fa maua lalu. Ka kangi kuri vai. Fa ko ese ile tualanga kau ke se uma. Mungia. A o le me piko silinga le fia mai ile tuala e kalango mai irku si pa ia. O le nga ke fa akupuinga ma se senga ile vauso. A kongwa. O ku ala lola ia por kalami. Na ia le taule pua malafo pe ngo fayak. Ai atia. Wakaunga uma ia mea. O le la kau kainga mali e kulava. O le la kau kainga mali e kulava. O le fu e kau fa ko akulava. A le fu o koe punga mai le mea. Ngā le fia I o le toa dele. O lo o lantou fia e fa tupu le mase seinga. Le winga le na. Wa ula ia pea no fatu. O lo ule na. Wa ule na. Ia o kulanga fa bena. Lo na venga langa e te lola upu moni lava. Wa ve vesi ainga. Wa ve vesi ngofo le lei. O ngai mafua mai. Inge ia mea o le whaakupu mase seinga. Ai aka ko ka ngofi nge whaafengo fie ne mea. La ua malolo le whainga malo. Kalia. O whaia inga lesi malo. O whaia inga lesi paki. Ua whaamanguia le akua I lesi paki. Kere kai o kere talia fo ile mea whaapea mai o le laki. O bomungianga. Kere o uo ma matangata fo itate whaalongo ai. E wha mai. Ia. Ua laki ya. Ua laki lapa. Le ai. Mongi lava. Ola ukala. Ele o se laki. Ele o se laki. O le finga ngalo a o le tua. Mongi. O le finga ngalo. Le ngalo mo le laki e ke whaia I mo meo make nga. O le laki e ke whaia I mo meo make nga e pewa e laki le loto. So o nga kongia I ai a ua laki. Laki le pinko. Laki le masingi. Ai no tau sila fia mo manto mai moina matu ava ai. Ma mori mawina. Nga a makar ka penganga mai ngole campaign ma mea uma. O la walunga ma fa mua. Le finga ngalo le atua. Ia haulai. That is good enough. E fa ai loai. Ua fa hali fo I le finga ngalo le atua. So it's not a lucky. O le finga ngalo le atua. Ia ua tau fo ina. O le mea lea. O koule fia e kukule afi ma o koule fia e fa kupu le masenga ma fia e fai mea e vesi ma fikongi ya I ma lo ia fai ngā paki. Ku uia. Ku ulua. La ua fai le finga ngalo le. O le whamasingonga. Fai finga ngalo le pale menge. Ia, lau kakuarua. O la le fai ngā malo. O le finga ngalo le tua e malo ai. O le finga ngalo fo I o le tua. E sui ai fo. Pa so far. Pa wale mea ia. Whakauhu e kai. E mea langa musu ia ilanto. Musu ia langa o kako kai ia li ele un kanga ka whakau wa. E le na oni tangata e popoko whaasare mausau. Le ango a I o le awa ofiso soangi. Ki a kongo koi inga. Sui fai fe au. Fai la unga siingi. O isia o fai fe au. Lai a vea mantangata ole malo.
Ele hai la ele o ele fa pe ka ke fa pe aku ma nga o ko fa ilonga fa pisingisi ma ko fa ilonga fa university no. Ka ilo fo I ko finga ye ngo fo mangisi kua. La fo I fa o loina ma fa a upengaina le to a dele o na yo tanto tai I o lato fo I tofi fa le tala le. La lo ke mo fo I musunga. Ia. Fai wile o le winga la na la utala wa mafuono o toe au mai le vaenga lea. Le anga o ke le kanga kai fia fa kupu le masenga. Mongi ala ukala. Malapa. La vai lea. Le ala fo na le una ta fai atu taita. I agree mo kalangolango le mea wai. I totally 100% agree. Matua avele langolango sua. Ile ngai kaimi ia ile taita inga. Al fatu toile tu sama utasi. Le utu mai foi. Alu le lumangai o sila mai foi le tua. Ia waka kau foi nga suia ku sesi paki pele ko foi le HRBP ai ke wa raisa foi sesi tangata. Le nga wo tu sila fia. Mai ai fe nga kuai se o me fe nga fo. E umantu lea kai ai fatu mai le tua le taitai. Umaku le paki fa ku mai le tua. Lea I lona nu o isala elu le kele maleanga ngoi e leo ngi kangaka e pele finga nga lo mataita ia finga malu ia ole fa soanga ne vanga le fiafi fa malu lu fa wono ma fa utanga malie le tofa Samoa ma le fa utanga me se fo yo le finga lo le vanga le fiafi le ayo fa soa ia motunga afanga ia asiata ma proclame le tautai le ngol fa no ta ingo malo ma fa no ta ingo le loto ina ia a e male manuia favor tato tino wa kaunka ko mai ka ko fa wo ma ka ko fusi le a mele ye o mai le so bo fe ka kala ingi si o ainga ya lua fe fia lua kasi lua ko ia wa fe u ya ma fai va henga I lava o fo ile media lan to ia o fe lau to ia o tali to tala no ingi singa ma ko fa wo mo ma tu lang fa pen o nge ya me ia e yo le ale le fale o le tua to fa fo I mai lava ia te ia se vai vainga o ne ia fia fua matangi ia a fai fo ia sala uta tonu tai sala fo ia vala ia le fa so fo I vanga na fia ai singa de lei Evi ia ile tua I mea ko ke fai wa ele ofo ma se tua I ka ko me o lo fai ngai. A o le a fo I fai lo na finga ngalo o le me sili na ma le tau te tau mo fai ele ase se akoko. A o le tato wa nga I lava I luma. Ia ma lo fa le si le tasi ma vai fa le ne o tanto mantua mantua me se fo I lanto o lo fai o nei lalo lau kea ma I lanto o lo e vai ia fa manu ia le tua to te mo le ne fiafi. Ya tato filo ile so tayao faka ko tickets double passes ngo wingala e to avalu tangata e ono manu malo e mo le so tayao fa ula yo le tanto proclame tu na tu le tanto post le ilunga o le fa fianga telele e uia o Julai le tanto punia lava ai se o tosi se la mai lava o le fa fianga por concept telele le uta penaina ele Quabex ia le auto sila information sumalava le wailunga Sounds of Samoa me se fa fianga tele le punia lava so nga il fa nga la le peteru ma le fa tu avini me se fo yo aloma ia me se le to tele ona i tatu superstars le o le a fa ia Julai na wailunga le tatu poster tala tatu tickets online ia ngata ilea ele o toe ma foi ma wala me no fa tala no tuai ia le no yo ila to foi le am fai ona fa fia ilea kone seti mawa ile aso wa to fa lo tu ta wilunga ia anga le mai le tu ta tu to fe lo I foi le so tao a seta fa le marbio voliko soifua ma ia manuia Talofa lava Samoa. O le o tau mai fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tanto o loa o mea tau lima SS mai Samoa. E pe o fue ma to launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala ula nifo titi furumua fa apea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima SS te filifili mai ai. Mau fo ia tanto tau mafa SS mai Samoa e pe o ia. Ula mafe. Fa apea talo ulu mafa. Ise tau o fietele. Pala unei nole numero lo o ilunga monisi o fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa
Happy birthday no swanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi na swanga o si pe fia. Uso, kan yung kokongi member fufu. Yeah, okay, so for. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Manoso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Mano? Pwede. Talo from Bacha. Lava Samoa o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i au nanga ale Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-up se so o rawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa soa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i pēki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, Toru lua o Toru. Le Pacifica Family Health Group, #1.